Kuda duda Sumedang cek nih Serena itu sanestor abinya. Bu Hajat sini dong Bu Hajat. Ayo ditunggu sekali Bu Hajat. Kota Sumedang seni bangreng kuda ringgong paragi arak-arakan dengaran budak sunatan kuda menang danang direnceng di payungan sorat narong tecen gendang sine ngawi ngahalang nuk ngaran igel-igelan tepak gendang jaipongan ngahiburu pangantenan suka bunga kegoncakan budak moyek bisa ngigel hari kenali dicekel budak geus ngarti irama turut kena moyek sama bonusnya ada nggak Pak Haji? Ayo bonusnya bos cabe bos kayu. Obos ini ayo tunggu sekali obos. Allah kena hey hari ibu maha kulantah soyong dulu. Kota Sumedang Pak Haji budaya seni bangreng kuda ringgong paragi arak-arakan bungaran budak sunat. Ayo dari Pak Haji bonusnya ya. Budak menang adang danan kuda direnceng di payungan anda toba sorat tarong tecen sine ngawi ngahalang nungaran igel-igelan sepaketan jaipongan ngahiburu pangantenan suka bunga kegoncakan budak moyek bisa ngigel bari kenali dicekel budak geus ngarti irama nurut kena moyek jalma lah genah dulur aturan Bapak sidik di Bandung aya ulan aturan Bapak Haji Emon bos pabrik gabah ayah pulang manggasar kapayun Bapak ayah atur nuhun suai dulur budaya kota Sumedang si bangreng kuda
geus ngarti irama turutkeun moyekna jalma. Sudah lagu leles liatnya sudah berlalu ya.